Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore inyigo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 12 z'ukwa gatatu. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wanenze cyane icyemezo cya Perezida Trump cyo guhagarika ingendo zose z'indege zivuye mu bihugu bya EU zijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera impungenge za virusi izwi nka corona. Mu Burundi, Minisiteri y'Ubuzima nayo yafashe icyemezo cyo gushyira mu kato abagenzi bose bava mu bihugu bajya mu Burundi bavuye mu bihugu bya EU. Icyegeranyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratunga agatoki ubwicanyi, abantu baburirwa irengero, abakorerwa ibikorwa by'icarubozo ndetse n'abafungwa binyuranyije n'amategeko, kivuga ko byakozwe na Leta y'u Rwanda mu mwaka ushize wa 2019. Ntibagirwe n'ikinamico urunana. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Burayi. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wanenze cyane icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo guhagarika ingendo zose zivuye mu bihugu bya EU zijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubwoba bw'ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus. Ni mu itangazo ryasohowe n'abaperezida ba komisiyo y'Uburayi n'iy'akanama gakuru ka EU, Ursula von der Leyen na Charles Michel, bavuze ko coronavirusi ari icyorezo cyugarije isi yose kandi gikeneye ubufatanye aho gufatwaho ibyemezo wenyine. Irilande, kimwe mu bihugu bitarebwa n'icyemezo cya Perezida Donald Trump, yafunze amashuri yose mu gihe cy'ibyumweru 2 kubera ubwoba bw'iyi ndwara. Guverinoma yose ya Espagne iri gukorerwa isuzuma nyuma y'uko umuminisitiri umwe yanduriye iyi virusi. Imikino y'umupira w'amaguru hagati aho mu byiciro 2 muri Espagne nayo yahagaritswe mu byumweru 2. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC murumva mu ijwi rya Mark Niyonkuru. Iryo tegeko risha riraba ingenzi ziva mu bihugu vya Buraya bidakumira ingendo hagati y'imipaka yavyo bita Schengen. Igihugu c'Ubwongereza, Leta ya Ireland hamwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Buraya bitari muri Schengen ntibifatwa n'iyo ngingo. Abantu bafise ubwene gihugu bwa Amerika nabo nyene ntibafatwa n'iyo ngingo. Umuryango wa Buraya waneguye iyo ngingo aho umenyesha ko Amerika yayifashe ukwayo ibihugu yerekeye atacu bibanje kuyivugako. Komiseri w'umuryango wa Buraya jejwe ukunguruza abantu n'ibintu Adina Ionavalen yabariye BBC ko ingingo yo kubuza ingendo yafashwe na Trump idafasha kandi itari kenewe. Nibaza ko bitaboneye kuko tudashobora kurwanya iki cyorezo twenyine kandi twenyine mu kangaratete, kuko iki kibazo kirareba isi yose. Rero nashishikariza ubufatanye no gufatira ingamba hamwe. Ukuntu iki cyemezo cyafashwe, navuga ko kidakwiye kandi sinzi ko gifasha uwo ari we wese. Iryo tegeko rizoja mu ngiro guhera kuri uyu wa gatanu isaha 10 zo mu bucagucagu mu masaha mpuzamakungu. Iyi ngingo ibaye ikintu gikomeye Perezida Trump afashe mu gihe yagumye yagirizwa ko ataca ariko arakora mu kurwanya ikiza ca coronavirus. Gushika ubu hamaze kumenyekana abantu 1,135 banduye uwo mugera n'abandi 38 bamaze kwitaba Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubucagucagu mu Kirundi rero, mu Kinyarwanda tubyita urukerera. Tukiri kuri iyi nkuru y'indwara ya coronavirus, mu gihe iki cyorezo cya coronavirus gikomeje guhagarika umutima ibihugu bitandukanye ku isi, Leta y'u Burundi ikomeje gufata ingamba zo kugikumira mu gihugu. Nyuma yo gufata ingingo yo gushyira mu kato abantu bose baje mu Burundi bavuye mu bihugu 8 byarangwagamo iki cyorezo birimo nk'Ubushinwa, Korea y'Epfo ndetse na Iran, Minisiteri y'Ubuzima noneho yafashe ikindi cyemezo cyo gushyira mu kato abagenzi bose baza mu Burundi bavuye mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU. Iyi ngingo kandi iranareba umuntu wese uzaba wamaze iminsi 14 mu Burayi. Ni inkuru ya Robert Patrick Misigaro.
Muri iryo tangazo ryasohowe kuri ino tariki ya 12 z'ukwa gatatu, ubushikiranganje bujejwe amagara mu Burundi buvuga ko gushika ubu abantu 34 ari bo bamaze gucigwa habonyene kugira barereke ko atamugera wa coronavirus bafise. Abo bantu ni ingenzi zaje ziva mu bihugu vy'Ubushinwa, Korea y'Epfo, Irani, Ubutaliyano, Ubudage, Ubufaransa, Ubuyapani hamwe na Espanye. Ingingo nshasha yatangajwe no munsi ivuga ko uwo wese azoshika mu Burundi asanzwe aba mu bihugu vy'ishiramwe rya Buraya canke yarahamaze iminsi 14 azoshashirwa mu mwiherero. Muri iryo tangazo kandi ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida mu Burundi bwatanze impanuro ku banyagihugu z'ukuntu bokwirinda kwandura coronavirus, zirimwo gukaraba intoke n'amazi n'isabune canke gukoresha imiti isukura intoke yabigenewe. Ubwo bushikiranganje kandi buhanura gushira uburyo bwo gukaraba intoke mu bibanza bihuriramwe abantu benshi nk'amashure, ibibuga vy'inkino, ibiro, amasengero, amahoteli, ububare, uburiro hamwe n'amasoko. Gushika ubu umugabane wa Afrika ni urangwamwe abantu bake bamaze kwandura coronavirus. Ibiharuro biheruka gutangwa n'abajejwe amagara y'abantu ku isi vyerekana ko gushika ubu ku rwego rw'isi abantu bamaze kwandura coronavirus barenga 120,000, abimaze guhitana bakaba barenga 4,300. Benshi mu bayandura ntibaremba cyane kandi abarenga ica kabiri c'abayanduye bose baramaze gukira. Nkuko mumaze kubyumva rero muri iyo nkuru ya Robert Patrick Misigaro, ku bihugu 41 bitaragerwamo ubwandu bwa coronavirus, ibirenga 1/2 biri ku mugabane wa Afurika. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS riravuga ko ubu muri Afurika hamaze kuboneka ubwandu 130. Afurika y'Epfo yamaze kubona ubwandu bwa mbere bwanduriwe mu gihugu hagati nyuma yuko umugabo wo muri Free State bivugwa ko yayandujwe n'umucuruzi w'Umushinwa. Hagati aho ariko ishami rya Loni muri Kenya riravuga ko riri gushyiraho ingamba zikomeye zo guhangana n'iki cyorezo kiramutse cyadutse mu nkambi ebyiri zinini zicumbikiye abantu barenga 400,000. Hagati aho ngaho ariko urumuri rugomba kujyanwa mu mikino ya Olympique i Tokyo mu Buyapani rwacaniwe mu muhango warimo abantu bake bishoboka cyane mu rwego rwo kugabanya inkeke z'ikwirakwizwa ry'indwara ya coronavirus. Abantu 100 bonyine batoranyijwe ku buryo buboneye nibo bitabiriye uyu muhango muri stade ya Olympia yo mu bihe bya kera. Inkuru ya Mike Sanders muri yumva bw'ijwi rya Felenga Kwaya. Imiziki n'ibirori byari bihari ndetse n'amabendera yari yamanitswe. Abasirikare bambaye impuzangano bari babukereye hamwe rero n'abategetsi, ariko abaturage bo ntabari bahari keretse abagera ku rushyi. Ikindi cyabuze n'abana babarirwa mu bihumbi basanzwe batangiza ibyo birori. Mu ijambo umukuru w'ishyirahamwe ry'imikino ya Olympique Thomas Bach yavuze, yashimangiye ko imikino yoyo izaba 19 imbere y'uko ibirori vy'imikino bitangura. Duhabwa inguvu muri uyu mugambi n'abayobozi benshi n'amashirahamwe yo kwinonora imitsi akwiragiye hirya no hino ku isi, ariko afata ingingo zikomeye mu kurwanya ikiza ca coronavirus. Ubusanzwe umwana w'umuhungu yakataga ishami rya elayo nk'ikimenyetso cy'amahoro, hakaba kandi n'abana b'abakobwa bagurutse inuma. Ibyo uyu munsi byakozwe n'abakobwa bakije uwo muriro. Ubu rero inzira y'urugendo urwo rumuri rwa rugiye gukora kuva aho mu Bugiriki rugana i Tokyo mu Buyapani irimo gusubirwamo. Tuvuye ku makuru yerekeranye na coronavirus gato muri Kenya, abategetsi baravuga ko bari gukora iperereza ku makuru avuga ko amaraso yatanzwe n'abagira neza ari kugurishwa binyuranye n'amategeko mu gihugu ndetse no muri Somalia. Minisiteri y'ubuzima yemeje ko abantu bakorera urwego rushinzwe gutanga amaraso muri Kenya bari gukorwaho iperereza kuri ibi byaha. Igihugu gisanzwe gifite ibibazo bikomeye by'ibura ry'amaraso ahagije, bigatuma abavandimwe b'abarwayi bakunze gusaba abagira neza hirya no hino kwitanga bagafashisha amaraso yabo. Mu myaka 15 ishize uru rwego rushinzwe gutanga amaraso mu gihugu rwaterwaga inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abanyamakuru baravuga ko ibura ry'amaraso ryagabanutse cyane nyuma y'uko inkunga igabanukijwe mu mwaka ushize wa 2019. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Kuri Facebook uratwumva na tureba ugiye kuri Facebook shakisha BBC Gahuza. Saa moya zirabura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turajya mu Rwanda nyuma y'akaruhuko gato cyane.
reka duhere muri Tanzania ariko aho abanyapolitiki batatu batavuga rumwe na leta bafunguwe muri gereza nyuma y'uko abarwanashyaka babo bateranyirije amafaranga bakishyura ihazabu bari baciwe n'urukiko. Kuwa mbere w'iki cyumweru urukiko rwahamije abanyapolitiki 9 ibyaha byo gutegura ibikorwa bya politiki bitemewe n'amategeko. Mu bikorwa bya mitingi yo mu mwaka wa 2018 umunyeshuri w'umukobwa yishwe n'igipolisi nyuma y'uko kirasiye amasasu yo gutatanya abigaragambyaga. Nyuma y'urubanza abatavuga rumwe na leta basobanuye nk'ikinamico, abanyapolitiki b'ishyaka rya Chadema baciwe amande y'ibihumbi 150 by'amadolari. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko imaze igihe ivuga ko muri Tanzania hari ibikorwa byo guhamya ibyaha abatavuga rumwe na leta ku butegetsi bwa Perezida Pombe Magufuli. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyize ahagaragara icyegeranyo kigaragaza ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda mu mwaka ushize wa 2019. Iki cyegeranyo gitunga agatoki ubwicanyi, abantu bahurirwa irengero, abakorerwa ibikorwa bibabaza umubiri ndetse n'abafungwa binyuranyije n'amategeko. Ibi birego bikavugwa ko bikorwa na leta y'u Rwanda, ariko abategetsi bakunze guhakana ibi birego mu bihe bitandukanye. Jean Claude Mwambutsa yanyujije amaso muri icyo cyegeranyo adutegurira inkuru ikurikira. Iki cyegeranyo cyasohowe kiravuga ku bikorwa byabangamiye ikiremwamuntu nk'ubwicanyi, iyicarubozo, kunyereza abantu, gufungirwa impamvu za politiki ndetse no gukumira ubwisanzure mu bitekerezo n'ubwitangazamakuru nk'uko byaba bihagaze umwaka ushize. Ivuga ku bwicanyi cyangwa abantu baburirwa irengero, iyi raporo yagarutse ku mfu za bamwe mu bayoboke b'ishyaka rya FDI inkingi ritaremererwa n'amategeko gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Abo ni nka Anselme Mutuyimana wishwe ndetse na Eugene Ndereyimana kimwe na Boniface Twagirimana baburiwe irengero. Ibiro bya Amerika bivuga ko leta y'u Rwanda idakora ibihagije ngo igaragaze abagize uruhare muri ibi bikorwa, igasa n'idashira amakenga uruhare rw'inzego z'iperereza n'iza gisirikare. Kuri iyi ngingo ariko igipolisi cyakunze kumvikana kivuga ko cyatangiye amaperereza nubwo iyi raporo ivuga ko nta byayavuyemo bigaragazwa. Ikindi kivugwa muri iyi raporo ni ifungwa ritubahirije amategeko ry'abana bo mu mihanda, abaregwa gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abafatwa bacururiza mu mihanda. Icyegeranyo kivuga ko aba bakunze gufungirwa mu bigo bitujuje ibyangombwa by'ibanze nk'iby'isuku, kandi aha hantu hagafungirwa umubare usumba kure ubushobozi bwabo hashobora kwakira. Icyegeranyo kiranenga kandi ubutegetsi bw'u Rwanda ko butubaha imitungo bwite y'abantu. Aha cyavuze nko ku mitungo y'umunyemari Asina Paul Rwigara yafatiriwe ndetse ikanatezwa cyamunara nyuma y'urupfu rwe. Kivuga kandi n'iyimurwa ku ngufu ry'abaturage mu mitungo yabo kandi badahawe ingurane ikwiye. Twagerageje gushaka kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri ibi bikubiye muri iki cyegeranyo, ariko ntitwagira tubona utuvugisha. Umwe mu bategetsi twavuganye nawe, Olivier Nduhungirehe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yatubwiye ko ntacyo yabivugaho. Urwego rushinzwe iperereza mu Budage rwashyize igice kimwe cy'ishyaka rigendera ku matwara y'ubuhezanguni AFD ku bugenzuzi buhoraho, rurisobanura nk'ikintu giteye inkeke kuri demokarasi y'igihugu. Iki cyemezo kirareba igice cyitwa Flügel cy'ishyaka rya AFD gikomeye cyane mu burasirazuba bw'Ubudage. Iri shyaka ryarezwe cyane imvugo zikongeza urwango rw'abayisilamu ndetse n'abimukira. Abarwanashyaka baryo bari basanzwe bari ku bugenzuzi kimwe n'igice cy'urubyiruko rwo mu ishyaka kubera impungenge z'ibitekerezo by'ubuhezanguni. Mu kwezi gushize Flügel yarezwe gukoresha imbunda mu gitero cyiciwemo abimukira mu mujyi wa Hanau. Muri Mozambique hari amakuru avuga ko umutwe wa kabiri w'abacanshuro b'Abarusiya wageze mu gihugu ugamije kurwanya imitwe ya kisilamu imaze igihe igaba ibitero mu majyaruguru y'igihugu hafi y'ahari ibigega bya gazi. Ikinyamakuru cyo kuri interineti cya Carta do Mozambique kirandika ko isoko y'inkuru yacyo iva mu gisirikare cyemeza ko abo barwanyi b'Abarusiya bageze muri Mozambique bitekerezwa ko bava mu mutwe wa Wagner Group washinzwe na Yevgeny Prigozhin ubonwa nk'uri hafi cyane ya Perezida Vladimir Putin. Mu minsi ishize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahakanye yivuye inyuma amakuru y'uko abacanshuro batanu b'Abarusiya biciwe mu gitero Shuma muri Mozambique mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, kandi nta gihugu na kimwe kugeza ubu kiremeza amakuru y'aba barwanyi. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana.
Aimable akomeje gusaba imbabazi abo yakiriye nabi. Philippe we yarayahuye n'uruva gusenya n'urunana. nta soni koko Kareme ugatinya ukavogera urugo rwanjye tudahari ukaza kugomesha umukozi wawe. ariko se wambonye hehe kuki unyanga? oya ntabwo byumvikana. njye wambonye hehe nta soni. ariko umva nimurekeraho nanjye hano ni iwanjye mwisakurize. ariko nawe ukwiye guhana umuhungu wawe Nyirabazungu. nawe hano wawe Rangwe nta soni uracerana n'umuhungu wawe mukanterera urugo. ibi ngibi ahubwo byitwa urugomo mama, dushatse rwose twabarega. rake twabarega genda urege Kareme, genda urege kuko nanze kukujyana mu buyobozi. urumva nshaka kubanza kuza kukwihaniza. ariko rero biratangaje n'ukuri kw'Imana Kareme kubona uhakana ibyo bintu kandi uzi neza ko nakwifatiye imbona nkubone. ariko nkubaze Rangwe umwana wanjye Karemera mu muziki koko urumva twamuzize iki Nyabazo ubona agira iki mubwira kike mu rugo rw'umwana wanjye nta kindi. ariko umuntu ntakanyira n'inzira iwanyu kuko mutamushaka kuba warabonye ntambutse ku irembo kwa Shyaka nibyo wakuririje. biratangaje kubona uhakana ibintu uzi Kareme. urumva kandi bifite ibimenyetso bifatika. urumva we ntuzi no kubeshya rwose. ariko Shyaka ndakumva mama. reka Nyirabazungu y'amafoto yemwereke rwose. niko se Kareme. uyu ninde uwuheze? hari undi musahani Nyarurembo. ariko bana yanjye ndebera umuntu bavuga ngo ni jyewe mama. ubu se aho wabereye wari wambona nambaye kuriya mbwira. aya masuso ngaho reba Nyabazo ndabona. ariko se Kareme uyu niwe na wa mukobwa wanjye nurinde. umwe yambaye imyenda yanjye undi yambaye iy'umugore wanjye. bayigize kazaro. bayigize kazaro ariko ndumiwe koko. ngaho niyo njye hakane se ongera ubihakane Kareme. hakane aho hakane. nawe uzi ko kino kirenge cyatumye ndara ntasinzire shabude. yo ihangane ni ukuri ahubwo se we kumbona wa muti w'ibyatsi warawisizeho ntacyo wakumariye. nanjye ndabona ntacyo wamariye rwose. ayiwe hariya amavuta yakwangisha ikirenge rwose. ihangane sheri. ndihangana nta kundi ariko ndimo kubabara cyane pe. none se sheri ndabona rero nta kundi ni ukujya kwivuza ku kigo nderabuzima. nanjye ndabona ari ukujyaho nta kundi ko uyu muti wa gakondo se nasizeho ntacyo wamariye. ahubwo itegure tujyanirane. ahubwo nagira ngo nanjye ngereyo kare amvure ubundi nze gucuruza kuri butike abakiriya bataza kutubura. yego ahubwo se sheri Karame wa muhungu uba hariya kuri kiriya kigo nderabuzima wakira abantu nabi ntabahe serivisi uko bikwiriye kugira ngo buriya se uri buze kunyerereza. Aimable se reka ndeke kujya kwivuriza kuri kiriya kigo nderabuzima bude ntabwo nshaka kujyayo. nutajyayo se urajya kwivuriza he Fili? ye rwose sinzi pe cyangwa nta kundi reka mbariho njya. ariko rero noneho ngiye kugenda nkumva ndahangana nawe. oya Fili oya rwose ariko uzi ko burya n'uburyo umuntu yitwaye bushobora gutuma adahabwa serivisi neza. ubwo se wagenda utukana uvuga nabi ukakirwa nande koko? oya wenda singenda ntongana ariko nimbona atangiye kundangarana cyangwa nkabona hari n'abandi arangarana rwose sinkubeshye ndahita njya kubibwira Titirere. mbe Felisia Karame mama Kere nakore kanze nkuvugishe nkwegereye. nta kibazo ndari mama Kere. reka nze mbikubwire rwose. nibyo ushaka ko mufashize mama Kere? ariko se ubundi Felisia Karame nkwibarize ubundi bukora ni ibiki? ndimo kongera gushinga neza aka gasanduku nabonye kari kashatse komuka ngo kagwe hasi. harya ngo ibyo mwirirwa mwubwira abana munsi y'igiti ni ibiki wa mwana we? mama Kere ni ubuzima bw'imyororokere. ngo iki? nyine twigisha abana bageze mu bugimbi n'ubwangavu ndetse n'abandi bose babishaka uko barinda ubuzima bwabo bakirinda n'ibibazo baterwa n'imyifatire idahwitse. yego ye reka nta soni. isoni? nta soni wirirwa woshya abana bacu ukabazana hano ukirirwa ubigisha ubusambanyi. ubwo uba wumva ababyeyi bazakomeza kubyihanganira wa mwana we? kuko mana yanjye ubwo numbeshyeye koko mama Kere? nkubeshyera se nkubeshyera iki?
ntiwirirwe ubibabwira ku mugaragaro. kuko ndumiwe pe. Kumirwa ntibihagije ahubwo wari ukwiye kugira isoni. Ngisoni maze naringiza ngo ahubwo uje kunshimira ko natangiye igikorwa cyiza cyo gufasha abana banyu no kumenya no kurinda ubuzima bwabo. Ngushimira iki? Ubwo urumva icyo gikorwa ari cyo gushima koko? Kwigisha abana ibishegu no kubashora mu busambanyi. Koko mana yanjye ngo ubusambanyi oya no kuri mama Kere ibyo nshinja sibyo. None se n'abantu bakuru kandi bajutse baza kubaha amasomo. Ubwo ko kurumva bo bakora ibintu nshinja. Erega narumvise ngo noneho ugiye no gutegura amarushanwa y'ubusambanyi. Kumva nkubwire Felician, ninumva ngo umukobwa wanjye Kerere yabigiyemo uzaba ureba ikizaba. Koko mana yanjye hako si ubwo kumbwira nabi kandi nzi ko nkora ibintu byiza. Aha reka mwihorere da, ndumva nagusobanuye ariko wanze kumva. Mbese ubundi ubwo busanduku urimo kuhashinga noneho n'ubwiki. Koko mana yanjye nyine aka gasanduku twari twarakamanitse kuri iki giti, urabona nyine nabonye kakutse kenda kumanuka none nari ndimo kugafatisha neza. Akosa nagahamurikira. Urumva twigisha abangavu n'ingimbi kwifata mu buryo bwo kwirinda inda z'imburagihe. Ariko rero babinaniye tubigisha gukoresha agakingirizo. Rero harimo udukingirizo. Ngo nguteki abananiwe kwifata tubakangura gukoresha udukingirizo mu makere tukanatubegereza mbese. Aha rero turimo ahubwo nanabonye twashize. Ndajya kumujyana buzima kumusaba utundi nongeremo. Urongeramo utundi muhungu mwiza. None twari turimo twagiye he? Ubwo Kerere wanjye ntiyaba yafashemo Felician. Data we ababyeyi babyaye we, reka nizere ko ntabyumvishe. Nako reka ngende nk'utagize icyo numva rwose. Baba we mbega ishyano ndarigushije koko. Yewe urinde kandi waciye. Erega ni njyewe Mari. Cyo Honori urakora iki hano? Winjiye hano mu rugo rwacu ute koko twaraye dukinze ku irembo? Naje mutarakinga nibisha hari inyuma y'igikoni. Ubu se waraye hano hanze? Urakurikirana koko haba byakunaniye wa mukobwa we? Simfite wanjye Mari, nagarutse kubasaba imbabazi. Honori kukiri umwana muto koko kuki utitwara neza? Amakosa yose ndayemera nkayasabira imbabazi. Mumbabarire ngaruke ku kazi n'ukuri kw'Imana sinzongera. Ubuze ukuntu nyiciye akazi kubera amakosa yawe Honori? Kuzi ko abana banjye bagukunda nanjye ubwanjye nakwizeye kuki wampemukiye koko? Sinzongera n'ukuri Mari, sinasobanura iby'amakosa yanjye. Ndasaba imbabazi kandi rwose sinzongera. Urabizi ko papa Linda yarakaye cyane. Ndakwinginze agenda umunsabira imbabazi rwose Mari. Urumva namuhinguka he koko Honori? Kubona ufata imyenda ye nawe ubwo adapfa kwambara ukayihakaremera koko? Mari ndapfukamye mbabarira rwose, ndakwinginze rwose mbabarira. Haguruka Honori. Urabizi rwose sinaguha imbabazi njyenyine shyaka ataziguhaye. Fili nukuri wihangane kuri ibyo byago wagize. Hanyuma se wakomerekejwe n'iki muvandi? Ni amavuta yarayantwitse. Ni ukwihangana pe, ariko burubwo bamaze kukuvura birakira vuba rwose, humura. Burya cyagiye ku murongo nirinze kuba nakubaza kuko nabonaga ikihutirwa ari ukukwandikira vuba ukabanza ukabonana n'umuganga ugomba kukwitaho. Wakoze cyane rwose. Ubu ni nacyo narinje kukubwira. Bamaze kumfuka ndavuga nti rwose sinagenda ntagushimiye. Nibyo rwose wakoze akazi kawe uko bikwiriye, twese watwakiriye neza uko bikwiriye, buri muntu rwose ukamukorera vuba vuba. Erega niko biba bigomba kugenda. Ni ukuri biratangaje. Ntubona se ko nta muntu ugitonze hano imbere yawe ategereje ko umufasha ngo ajye kubonana n'umuganga? Ntawe rwose. Buri muntu aragera hano ngahita amwakira nkamuhaka nimero ke wagahita yigendera. Mbonye rero ntagenda ntabigushimiye pe. Urakoze n'ukuri gushima. Njye kandi niko nteye. Iyo umuntu ampaye serivisi neza rwose ndamushima. Yanayimpa nabi nkabimubwira kugira ngo yikosore.
nk'ubushize rwose wadufashe nabi cyane ariko mumbabarire ariko ubu nahinduye imikorere ntabwo bizongera kumbaho rwose. Erega nawe biragushimisha bikagutera ishema ry'uko wumvise umuntu agushimiye ko wakoze serivisi nziza, si byo se? Nibyo rwose kandi no kuvuga aho bitagenze neza ni ngombwa kugira ngo umuntu amenye aho agomba gukosora. Kandi ubu nanjye ndumva binshimishije cyane pe. Nibyo komereza aho ngaho rero. Urakoze cyane. Ngaho rero wirirwe ukomeze ugire akazi keza. Yego urakoze cyane nawe Firi. Ariko ahubwo reka nkwitumire Firi. Urashaka kuntuma? Ndagira ngo uze kunsabira imbabazi wa mudamu wawe. Cyagiye nawe byaramubabaje uti yarikosoyeye. ubundi ubona nta kibazo ufite Devo? Ni ukuri banza unyumve Shyaka. Nkumva iki? Uwo mukobwa ko twamwirukanye umugaruye ute? Si njye wamugaruye rega, nanjye ndasohotse nsanga ari hano ku muryango. Niko mukobwa? Waje kumara icyana? Gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi. Baratubonye rero ko turi abantu bagira impuhwe, uzajya ukora ibyo ushaka byose ugaruke gusaba imbabazi. Papa ni ukuri mbabarira sinzongera, simfite aho nerekeza, naje gusaba aka kazi ngashaka, ahubwo nuko shitani yanshutse ariko sinzongera. Mbese ne shitani yagoshotse ntuzongera kuko yimutse ku isi se? Ariko rero ceceka Honore, warize cyane ceceka. Mvira mu rugo, sinshaka kuzongera kukubona hano. Nina kubona hariya ku irembo nzagukubita rwose. Ubwo no mubwira Sheri. Devo imwe zawe ndazizi. Ubwo wabona ububabare uriya mukobwa n'ukuntu yadusuzuguye. Shyaka uzi ko yaraye hano mu rugo hanze. Ubu se umuntu yaba afite aho yerekeza koko akarara hanze? Nakazi ke. Kuba bazi ko badafite aho bajya se kuki batitwara neza? Sheri tumubabarire n'ukuri buriya yabonye isomo. Cyangwa kondera wizera vo. Ubwo urumva umubabariye ubutaha noneho utazamusanga aryamanye na Karemera ku buriri bwawe. Shyaka unone si umwana mubi. Urabizi abana bacu baramukunda kuko bafata neza. Kandi dukeneye umuntu dusiga aha mu rugo pe. Ntabwo ndi gukumva Devo, simumva rwose. Uko ubizi kuva ejo sinabwiye abantu bose tuziranye nkanahamagara iwacu ngo banshakire umukozi. Ubu se hari igisubizo nari nabona? Nzasiba akazi kangahe Shyaka? Devo. Karame. Urumva udashaka gushyigikira uriya mukobwa mu mafuti ye? Simushyigikira yakosheje pe. Ariko iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa. Rego dushobora kwirukana uyu tukaza n'udashobokana n'abana bacu cyangwa uzajya arya ntabagaburire. Devo nzakugirane n'imwe zawe koko. Uramubabariye se Sheri? Yewega ariko ndabona akazimo kashoje kare Stefa. Nyumvira na Dina kandi se wantumye ngo nze gutaha karera ngo nyure hano iwawe ngo hari icyo ushaka kumbwira. Ni njye wabikubwiye da. Ubwo rero nyine bitumye nsubika akazi kugira ngo nze nyine umbwire. Cyakora urakoze Stefa. Uretse ko nanaboneyeho ko kwisurira da. Si uko se wamugaye. Gusa n'ubundi ndumva rwose ntagomba gutinda. Ariko nanone ubishatse natinda da. Nyine icyo nashaka kukubaza, uyu munsi naciye kuri wa murima ngira ngo ndebe ko iyo myaka imeze. Yego. Ngiye kubona mbona Nyiramariza arimo ararandura ibyatsi. Niko buriya Nyiramariza azi neza ko ari njye wahahinze iriya myaka. Ahubwo uramenye. Urumva ntuzibeshye ngo amenye ko wowe rwose. Urumva Nadi? Ngo none se ni gute atagomba kubimenya Stefa? Reka. Gute se? Shwi. Nge nabwiye Nyiramariza ko hari ahantu rwose nahatiye umuntu ngo abahahinga. Ubwo rero ntagomba kumenya ko ari wowe. Ngaho tekereza. Buriya aza gusanga ari njye uri murumva byari koroha. Stefano ko ntacyo avuze ku mpungenge za Nadina. Wa mugani wa Nadina si umunsi Nyiramariza yamenye ukuri hazacura iki. Ntusacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze abo mwikiramico urunarane nabo badusingije umusozo w'amakuru yacu. Gusa mbere kuva muri studio nababwira ko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wanenze cyane icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo guhagarika ingendo zose zivuye mu bihugu bya EU zijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubwoba bwo gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus mu Burundi. Naho Minisiteri y'Ubuzima yafashe icyemezo cyo gushyira mu kato abagenzi bose baza mu Burundi bavuye muri EU. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikaba zasohoye icyegeranyo gitunga agatoki ubwicanyi abantu baburirwa irengero ndetse n'abakorerwa ibikorwa bibaza umubiri bivugwa ko bikorwa na Leta y'u Rwanda. Ibyo bikaba byarakozwe mu mwaka wa 2019. Iki cyegeranyo kandi cyasohowe no kuri Leta y'u Burundi. Mu makuru yacu ataha tuzabagezaho
uko mu Burundi ho bimeze. Hanyuma mbere kuva muri studio bamwe mu bavuga ubutumwa bwabo kuri coronavirus nk'uwitwa Mbanza uvuga ko corona itica abirabura, aya makuru ntabwo ariyo. Wakoze kwita mu BBC Gahuzamiryango.